All right, all right. Rĩrĩ nĩ rĩgita tũgũtonya kũmũrĩka siasa kathĩtine ka Meru kĩũthĩ kĩa siasa onbĩta wa Kabu Mũtharimi tũkĩringa ime na tũkĩagara kĩrĩ mantu ĩgĩ siasa twĩna mũthĩ ĩgĩ siasa Bweri Basa, karibu sana. Thank you. Uri mwega? Undu mwega muno. Ningo ndi salama. Nitawa Bweri Basa kuma Lutero Settlement. Gankeja tegali bantu ba Meru TV. Ukirirwa na rurukiro rwaga muno. Na mbere twarewa kima kĩathira tugejwa ya siasa na ijo tukwenda kũrana ndira twatigire twabwira na tamatu ya karina arua na nĩ atajete tambere still tugatonya siasa cietu kairi tutumba gutiga kathe tuge tukamumirwa aja tutiramba kumenyana kwimbie gwita mbere so karibuni tugue mbitu ino na arua. Asante sana na mbere mutegeri na tudategere mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Hithira ugitia comment yeku au na tukethira tugishimurika shuri byaku na maoni yaku kienda wa political analyst kana mutho gi siasa hithira create to your sentiments na biuri byaku na bio bire bya bata ye kiuthi kia siasa kathitune ka Meru. Kadhuri Muronge na wire na witonya kiri siasa cia ngavana akiaria igoro Alhaji Mwendia uri mwa atongeria ba kiama kia Mbas arawire we reka mantu yo bwana we watambaru na watenjara mutonyo gwe ntwethingia 2027 ni Alhaji Mwendia rugire umu kiri politics anything can happen na muntu uragia kamwangi kulingana na ura kamufeva kana na ura kali ukaja kwithirwa kathuri omba kwithirwa uguo kwa arwaja jaugu kali is very likely because kathuri akenda kura cia kuma Nyambene not Nyambene Igembe ilimusi likely Nyambene ni Igembe na Tiania ilimusi likely no makati map na timu ije na ngavana twedinkia and they have been friends na akaja kudwa akenda kwa febadi sometimes to come no mwakati akpatine na twedinkia mbona ni this time no in case kwa tukadhuri tengia kejo muchokini so according to Kadhuri kiasi kiona akaje ka kwilinga ati kwilinga kio ura irali mbere kulinga na environment ure kali akaje ka kwilinga na day ategete some few days years mbere even after 2027 kenda nweja kwithirwa akalia na mutuma muchokeria sendira Kiegembe one thwa gaikapcha ino no mwaka ndio na usaidizi no mwaka batethani bakaja kwithirwa bakomba kuona gitigiki ukeja kwithirwa kama mutuma akanga ritania ngavana no mwaka ndio na mtu strong muno omutedia imenti so no kona ina Kadhuri na ina Kiraitu Murungi these are two giants in Meru na atende kiebera so inkona je kama kuba bali tin one the other bakagwatanira tireta keep this thing going katu kunenkere gitio ndone dibu ngora gikundi no litaka kundi nusu utiara gikundi kio ndo bakuba betikaniriti bamuro wetu kio katika akuwa senator kio urale akio after twadreta mweje then we will consider our agreement uni wangu tanga ndoja ubalitie ninge iba consider the factor cia Peter Gatero Munya mutongeri wa kiama kia PNU na mutongeri wa kiama kia UMP Kaira Mwangaza ari wimbiyite nyagethira kubuga garire ninge bakone aka baile babo mbikia kwaragania kiuthi kiao kia siasa cia ngabana. This is exactly what is happening. Ijo ba consider kurukiri ukona baki baina unity that jo ngwa wariria they know Munya is there they know Kawere is there so for mutuma to be in front no mwanka basaidiana na Kiraitu Murungi no mwanka basaidia Kadhuri umwe and it is very likely in one or the other but I think menjere kwa gatumira even in Tuli might join them if it is possible nenya Lentore aeroterera opposition United Opposition na babangi barona nie baeroterera no in politics anything can happen it will depend with the interest ukeja kuona saidi hii ya serikali interest ya kuji kwa kitanfo you don't stay there na itubene ukeja kuona saidi hii serikali ije uchotekea yourself you go there
no keja kuona opposition ye kupromise a very big city kurukia je dirikali kupromise kabi wonete witaja. So in politics you don't say not this for a long time. It can depend uko kwa ura interest chako katika ni kyao na ndio mukwira mantu ya munya mantu ya kawira ijo jo kuona katika ni kyao na ijo jo kuona waji mwendia kyalilia akauga kanuri atirunga magitika ngabana kana bashikiana mutumani kenda bakomba kodaliba gitika ngabana tumutuma nikenda nweja kuitaidia kanuri next time nwaje kagitiki. So that is what this politics na politics yochego na politics ambure na politics tugeta wichiona ndene muru for some time to come. Mwakali atu kalinga kula 2027 no tiro tukebera politics kia miru kia Kenya utiro tukebera jontunade tutigere mwaka jumla na meri nganona na meri iguru au na tutigere gitariu na itwambirire kiasa gutubu ngo expect siasa equal mo gutugote kiasa equal miru kana Kenya. So according to me kumau tukambijana ndi kumau twitiri 2026 2030 2026 no to joy mwari jwa 14 ya kuthira ina ndi tukatara 2025 tena kuma 2026 twitite kiasa ine deep tura turali mbere na mweka juju ijuju tigerejwa gwitira antu ngugi 2026 uzijungi ngavana mutumanto edingia Jumapili ibarare ntereshe embe nkiriana primary school kenikira bakubithia manto ya fundraising nanto bwa resource center kwa nara gokorokera Nyambene sino DMCK runguru Askof Gerard na baraba ingi baririe kiremeshabane yu bauga nandi batwe mero tu nangotaniro mero tu nadire ngugi ne koriteka na tuite na mbere kugwatanira atuite na mbere kuringana njeki kenda na mitaratara mingi ira ngavana ariririe nio awitirie na mbere akiuga mantu ja level 6 hospital ira ni meru referral thai igatuika level 6 akiuga inya nontu bongwataniro igwithite ku meru ikasete municipality kasete state loan jekethire giakwa akiariria mantu ja NPR kwithira bagituma ukandana na magaindi kana amba bandithia milioni ya Nyambene miro kwena thiri kana ni antu bako serve table manners utumba ko observe table manners utena thiri mwangu ndo kwena thiri mbere observe table manners na nyati table manners unachiontea akiona mtu kama tu clarify akawa table manners kugira inago kulewa maybe you have to be specific uko inagukuliwa mete utebuga igukuliwa menya igikundi barire igikundi tutekwale igikundi ture kuwao leuga tubara baya Nyambene batare igikundi neiba ukiende nyabo nanda gutandira nda kwira mantu ura babangi barire kundi ndakura imenti nirite tigania nirite ile la tigere ndigembe na yalire mariya tu yamiru itigere yalire mwaki no ambe jiro mbira matwate bomanas table manners watu bakaya kuba batena ngugi kulita yoli wonaje ko tungu kuendelea lakini hasuna siku na ngugi Meru katu aliouma Meru ngavana mutumazi dwinga rote na imanto ya mtu kone ya gitambele na jamate katu batikulo bayona katu ambili aja kili akuma mutuma kuliga federasi tutenya forward tutentukuije mediena kana tano ngugi yawe kintu ketu ana kompere Meru ni gituma unnecessary gituma kaki aleta kwa the former governor gitio ko forward injire likututi tenio gitia eja to direction jonto mbere kali kabati tuende kaende just things gitina direction lakini ukaje utangana ndi mutuma na kwa point akavuga muni ndeta kubudhirio no kone na tadidie sasa egoro the former governor akiuga tinwe wa requestire Nyambene hospital ndani la press igoro na nwe wa requestire nya state lodge Nyambene hospital kana level 6 no not Nyambene hospital sorry level 6 ije kujua general au kana requestire nyumweru kelike Jamiru but kile atutwira kama governor ojo atutwira kwena difference requesting na robbing uni wati kuga era ntubuga gawe kali kwesire mutumano ati okarobi mutuma kurobi bya witu biona
ako na go likose bia kubireta u because you see them at your time in all fairness ni mawira ni yaiki tutaona bando compilation ya tutirona na general hospital ni level 6 ni wako already tureu itamilikilwa no imiradi mingi no what let me tell you any project ile ongoing ndio nguge kuthithwa ndio yambiria itugane kuthithwa na tutumba kulifuraikana turaga the fact for example ngakwire nyane yangi tukwa tukurega kuga boye kanja mwa tukurega kuga ukenyinya gwita barabara ya nyingi ni kuthithwa na tutumba kulifudi tugate ndo itirojura itikuthithwa and then uni kiranku ngua itikuthithwa anku atere akwena wore ya baba ingi bakari nonto mirandi ya thirikari imwe ni thera kuringana na muringi morashi mathabu ya thirikari auditor general a stalled project mbesha ni tengi nitumikite lakini murandi yokamilekela gatigati manto ya stadiums manto na idhima kana dams ire mawirane affordable housing projects stalled projects industrial parks stalled project kwa nande most of these project isha kidhirikari kidogo niko yukia a long time. Let me tell you one thing. Itambiria kutungatira president tunandi the Kenya we are now na president wetu ali must fulfill most of his project because au ni ali indicate wokaja kuithirwa akaromba kura 2027 most of this project no mwaka ruto athire nakio na kuthire na kiatia ruto no mwaka the project in Meru akaja kuithwa kwenda Meru buru in case you want anything from Meru no mwaka thire level 6 no mwaka tuba Meru babiono lindo yontiba indiritwe no mwaka bone state launch igwako no mwaka bone barabara ya ingi cyo tu settlement nala kiambiritwe ikujura no mwaka tuone ije guta ulite industrial park ile tubati kuba tuna kyo ne Meru ikubwa so atiomba kuja kugwa karomba kura na project hii kirobe in Meru by the governor itira fulfilled so project ya matuja jambere yake na jona ile doesn't matter how it will be it doesn't matter biaga atumira but we have to taste food in Meru no mwaka wa Meru bwakeja kuromba kura ya iromba ibera indabulire matuja ja level 6 ne kujura eje ibera indabulire nkabo akira very big market ga koromone ne kujura indabulire nkabo nidiria si uringira kamita Meru ka koromone kende kuruba bateka nunkiro ete saidira cha muteria muro nale ne kujura iyo kwa akaja kwethura industrial park itithura yujuri ukeja kuthwa citron itithwa yujuri ukeja kuthwa cibitari itithwa yaki ukeja kuthwa thoko ya koromone itithwa yaki ukeja kuthwa si uringira ka koromone itithwa bui eja kwira ntuma Meru ate au ndasi come to campaign in 2026 eja kulinga ja serikali ngo kula one of the things is going to do kakageria mono most of this project kidwa ki complete kana chini ari incomplete no mwaka tu Meru bone biba kagwirirwa kithirikari ji no mwaka bone biba ekabe kuja kana ne ataka na nya wote kaikia na kwa hivyo gana point yeku ngoithira ki mitilia manani akethira thiti ganto ya bora siasa utona barabara ira indami akire nandi bongele ni to miaka tonge mithilekelia nkona scenario iraombikia kwea kithira ni project icio ndece kithirikari county ya Meru igatielo ate twatonya kiri ngurumanisha kisiasa wana ndi si niliwaambia nitafanya sumiona nimeanza abo mukinizaindia mtamalizia we must have some fully completed project in Meru no mwaka mmoja ujure atiomba kuyotura chonde ajoka jita kujulinia kwa kwenda tura nukamwitikiria jo tura kejita kujulia thoko ga koromone nukamwitikiria keja aja tura ina ndienda mpaka ni bijo complete uringira nukamwitikiria jo tura ina ndijita kujulia level 6 ujura nukamwitikiria ndijita kujulia industrial park no mwakeja tura thoko ga koromone ni ujuri that is a fact listen kenda tuba mwigwa no mwaka tura thoko ga koromone ni ujuri kenda tuba mwigwa no mwaka tura level 6 general level 6 hospital ikujura okay kenda tumwigwa kenda na ndio mbo tueleze atuira atiri citron
nitigere kidogo lakini ukwenda bujudi thoko ya Kolomone nukwenda bujudi chibitali nukona chibitali leo no mwanka tu ide somewhere atuire Meru babwi unibejite kibabwi because India habwezi dia Meru city imieze ke city inkomiona is complete so yeah city no mwaka nya kedo ena yoto mulie ngo tatu promise city ukija uturamba kurani Meru city ne koyo abile bija na Meru city ni bile kubyo imbiwe jano kana tumenya city so yes all these factors no mwaka included ke mugira kedo agida 26 nekenda keja kumba utuira imbyo yongo atureterete akejo utuire jitantu kujito twantu bamiru atia what are you bring to them na nekenda ajumbe baraba ikuna MPs baba ikunyo tubamwe bochuni boko munono tubawe so many bochuni boko munono tuba president no tugwituka project yo kwa area au ga project ite ja fulfilled and they know beji most of these projects are not fulfilled ite budgeted na ite na au no ngukura no mankai dura kemenya ura kadiria jontu nyanto baba na boibo mukira pressure the MPs in Meru the leaders in Meru Bamuro otiki nduga kutu kuona bibia umugaira utiko tukwange completed in Meru niyo kuona nagere ite kudida barabara ndakura jangwa to ja sentiment kuna baba kwidhano iliko bigorande na they must be complete jontu kale kwa complete dira mtu akano just as my sentiment no mwanka to muli ko twikirira barabara for example ile ku barabara ikuma kaliene itite kidrone ito ni wini kudido ku barabara ikuma kaderi ina mirite wikenya tugwita kweta kumekweta kana makambao barabara une kudidwa kwina barabara kuma Kotrengo ina mirite wigeta ku barabara kuma kutugwita kambao wigeta monga Kotrengo barabara une kudidwa na ku barabara complete kuma kutugwita Kaguma mwaka kaliene barabara complete listen barabara complete ku scenario kwenda kuleta aja ukiaja mbelente ameleta barabara madojo ande barabara hii ke sentiment ikeja utigirwa katikati gwate kote iteke do complete kana ati complete then he must be prepared ni atakeja utudira akinyamiru na no mwaga kiuria giki gikorwe nyakire the area MP tumulie na ata barabara kia rugulirwe kia tigara nusu kana yes no mwako tekere mangushina kiukorwa lakini tu sentiment no sentiment ada jukiana example wewe ya ngotama za kinampuru barabara kikwao wakina kabwe lakini tilitora ile dikiri pone no tobo muta kabone eta wale dikiri mukabire dikiri no mwaka jondo anto baba kamuri barabara hiyo turake kemego na ile ingiri what happened kilo tukiadirwe kilomita idano kialika kwa complete na hivyo vitu mankuira the way you are talking is very correct no imuiti kalembete ikaula but I'm trying to say this no mwaka president is very much aware what you are saying ati bakuga na uko kauga turiaja kubaba mwira direct bomura uko project cyaku muno cya Meru muno cya sentiment udize gikale kwa complete anto batigwa baiteta kije na adi kudize na adi baba junda kula cya sentiment na ile kitiganiali na ile kigonto kula kungi biwambilia na adi bisa president ika complete right ukija uturomba kula ni project hii kendo ikadia tani kana tu miato akulisimu menya what happens before aliano alega kila beji na tabijira kana kwa hivyo ngo itakuongela kire ithwanire riaku na kire siasa cia Meru kuri na ituge bira bitumaerwa bire bia gwetithia na mbere siasa cia Meru na kimo giakio ni mirandi ya gwetithia na mbere obura wethira gitariria kinge ni ite bia ongeria wakaerwa wake ikwari na tetezi kana ngutwa ati Kadhuri nago wagite KCS kenda nwethira ke watambaru wakwirwa watambaru gavana Mutuma ntukumenya kithira kakiamilele kana nitia kwa karire no twende inya ituma kiari kuo Kadhuri ewe CS Kadhuri atuike wasiri ya kama mtu yeu ya olanire ugo okaje kwa mugeni kia tena ili politics tuenda kwa kia kamwanki tuona reaction okay bele tutati kini chances kali kamwanki gakitwe okay kenda president na ntobawe bona au Meru ikulia kini case kisiasa ikaewa kapusi edwano kalete anto kikiruza the president na no baba kudithio no mwaka wa mbogere kamutindiene wone ndiye uyura yerekeri ugita utonya
So president atenda kuja utwagiti ya cabinet atambite test the waters. Ona ndujiji ndipo atia. Ona kabuli murungi string dia wetu kama gitiki gakarate. Lakini ogukaliwa huu atauga na kueja na wengo. President yotira runga mboga kaduli giti. Na kaduli na we kaduli nwe kinyego ibwaragia utiro cabinet post request agwa. Utu request utu ndigwa runga meta request cabinet post president ukoeja. Inde ti kyothige siasa. Kini ukure that is ore twabi kenda to kwabi. That is you to makwira ati. Oro kwaragia iko mbere na kura that is politics. Iwi siasa. Utigitiki aleo. That is politics. Na politics ukerairwa gintu kona kivere true. Kiki amaburu lakini sarai gutese waters. Na ndiki uona antubana bara iliale bara ya kisiasa. Lakini president this gentleman we are from Melo the Sisimuga. No mwiji. Ibakai kani bakai buru. Bakai. Ile igari alunga mete girengo ni alikwesi ayo gitiga CS. Ale. Yari tu boardroom meetings. Boardroom meeting. Mantera tu ya siasa na ndoende ukwaberia. Sio hiyo tumba kwira kwa kaduli akiwa ambule kiringa kaduli ka ikiata kiaro on play. Okay. Kutia na ginya kwa wiringe gweta kaduli akaewa. Nite wakarire are mago yo. Ndakuri ile kiata itestagwa. Kwamba kwa baba testire bone ti effective mone ni mero this time. Bauka mugabe jaba bwira baka beje batu promise gitingu 2026. Na president ngiti 2026 campaign ile kelo eleo. Wote atesa ntunone kaduli ina tunakula ntubenda itibiri. O akarunga matuire ntibu agitiki mwake gabcs. Nkabwa biri. Nkaja nkuruki nkaja kuona kura chenu. Nkabwa itibiri na miru cha CS. That is why gitiki ukura kia ibati ngoja kueja na 2020 ile gisto. Kiki mahali. Ile nchugume siasa akeja ni. Nere antoba miru akaba chwile 2026. Na itungegenge kia siasa semero ni urimi na muno mweri oyo nyambene. Na kio ni kimera kia miraa. Ni gitonyetu siasa muno. Ruarua akiaria governor Mutumanto Ethingia na ugia kuri Muswanda Jokuringo Morashi. Kenana juyumbe kia kwithira jugetetheria murimi etira kiona mbeca mubukone. Kenda ithira agikoria gukirukira urimi bwawe. Na tire mbere nya rais na atongere Mero kwithira bagitumira miraa kirithaga ria gisiasa muno rutere rwa nyambene siasa cia miraa mbere ma ndikwenda kwaliria miraa muno because it has been political since kuma ria twambiririe and otherwise this problem is not solved kumegitera Kenyatta rukunikana Kenyatta ejire Mero ananekero itunduke miraa na aria wengwa thefine Kenyatta kwina thine miraa Jomo Kenyatta kwina thine miraa wetu kamera ekuingwa wetu kamera indrak ura wambirinde kurubi for miraa Kenyatta wengwa senior na ijara wa miraa Mero ana gitundu na aranenkerwa kyo gikunji na lero nyaka wa mwari kuma Mero ajuke gitundu kyo ndije na tawakane wendije na ulire so mantu ya miraa imantu ya tu confuse muno tiji mbili yengi katikati ya nende yake ni uchu akaga waja kilitu arariku kilitu mtumwa rwagira miraa muno lakini Kinyaka ile yete buja the same story ikachokwa kaire yambiririe you see kwa kaire enduragio waliku au kaire ile we don't know what happened there tiji miraa kaire ni doko ekuingwa kaire tiji doko ekuingwa Somalia na ile ingia ambe kuingwa na ala kwa London ya jirana au ya jana wa Denmark ikinga kwa muria na tugo tumira tuka import mira yetu ni aja tweto chwa mira kairi Somalia no tugo ke kuinga doko kanda je drugs ikachoka kairi parliament ira ita emechoka kairi kimita drugs the same people the same house ila mimuta ina ten drug ba michoka kairi kin drug no kona kama Muswanda juju ithirite jogito na mbere kuringirwa ndebe na bagui ba kuringa Morashi kuyagerithia yukatumika rithaga ria gisiasa ati siliona nilianza hii mambo na Muswanda
utiro kangana na siasa muniunge mkono kulingana na ale tukinye tena ndi mira kisitira tu na chona ndi utiro tukebera mira imba siasa ne na ukeja kwibura miru ukasaba na mira na no mwankombe lingi ni wanu odiaba no mwankombe taje ni wa politics muno munite ne bi nene yakangabana no mwankota aje mira now and then ukalo mitaje utubwa nyambene and you know one thing kuri kintu kama tumati utano tiaja nyambene is in a population very rich yeah na ira kwa mira ira kwa kala mira lakini ukaja utaka ni nanda baraba inge mbere mane nanda baraba inge mbere population ya nyambene ndere niyo nyingi ngurukement tukiarage uma na inyote kale nyisa voters bata indiere constituency yetu idatu ijo china kure nyingi ngurukia no aimenti na tigani part of nyambene taregembe ndio taregembe nyanto taratigania tunegembe central tunegembe north tunegembe south igembe north igembe central igembe south population yao ni onene ngurukia aimenti kwa tena na tigani la population as we stand now tikenye kwa population call them the registered voters baba registered to nyambene era na tigania na imenti ilinganire na imenti ikalingana na tigania igembe north igembe central na igembe south iba utushinda na kula that is why I'm saying population yao te mchezo na ikio tumaoni nyaba ikiro bakera kwa urotu ibo kingmaker ibo bachwaga ngabana ibo bameka ngabana nibyo gaba kiwa mtoro ga support musile ni ambene no ona ngabana lentoria ga thena sauti kire siasa sia nyambene tuembe nondo bwa the mutuma factor nondo nande mutuma no ngabana na kidogo lentoria no akara yaka what is going to happen here very ma rinturi wasafurani tukadhuri na no balinga no bariki yundi umachwa ngabana ungechwa ga senator na beta na giamwe na beta na giani kenda kadhuri akomba kona kudire cha egembe rinturi no kadhuri no muchuri cha imenti yondo chatigane na cho ila cha swing umbudia dene rinturi no mwankacho ke drawing table no mwankacho ke medene kiasa kaili oni kiasa we akaliwa kalina kadhuri akalia kamipuriate akaliwa kadhuri bakiara na ngaba na mutuma to idin joba kwali ali cheza chawa ngecheza ate that is the problem na problem mu itero me don't know how is going to solve it to see problem mu jena ta kamidia because it's becoming a problem now it's becoming a big problem kile siasa chawe cha meyo bembere no mwankali na tobanyambene na tobanyambene no mwangaba muitikirie secondly mutumano mwankali to adi na tobanyambene na tobanyambene no mwangaba muitikirie atobanyambene berira bugile batiri teki kudi na iko batura utetera na inya muno na bakiuga batiri teki kudi na inya ninde tikanagiabo na inya naru mbitikanagiabo imbitikanagiabo ati ibo batigi batero na gitikya ngabana dene Miru County na tialego which is true na nyo ganda kulega kana witikiri but one thing is mutuma na alire gikundi na gikundi ke mutuma alite akirite na gichedia akwa ntuba kuanga mutuma kanjukire gitikya kyanga bana ka umire na gitikya we ja kanjukia kana ka gire gitikya we ja kalira itibya bikarobi obiti ibya ibya muturo dubura kuingabana mutuma duro constitutionally urobati kudurwa gikatiba no te party nyemwe katiba akurukira let me let me tell you tikira it legally when we governor no tikira it doesn't matter elected no kirika our constitution utire tuira ukeja kwa impeach nora deputy kwa kanyokia ni less governor than you is a less governor tingwa kitukiu no te katiba utino katiba yeuga ukeja kwa wakete munene okwa ka impeachwa oyo wagiti utina power jira ngaba no rabati kudoenda kija nakyo kuro imwa so pesa ni rose inire niki political mumajure anywire timitedi ure timikam there mumajure onyunya we deputy ngabana ojunywa yo kwedia ngabana ne constitution yekenya kwedia one nkero ruchuru ro kadia miru you have got all the powers
of the governor. No kalitwe ni katiba ya Kenya. Kisheria uteo upinga. Nani uko alia kaja kwa kisheria, then you are wrong. You must talk kisheria. Tukalia kujire kwa luomi. Ile kugati kubio qualified. Ile kugati ninda kulete ninda jire kwa ilite. Wewe mpairo mbika ndina. Ni wajiro mpairite. What the alice mutuma kaya ro gitikia governor constitutionally. Na kietire the procedure itangwa. Nikino ntuma ba kiabu bateringe etuma. Nikino ntuma Nairobi eteringe etuma. Wenda ndikuru. Nikino ntuma tuka uyo kiabu governor uyo yukiri eteringe ntuma tuka qualified. What matters is the way you take that seat. Constitutionally, keba katiba ni witikiria na koti yetu ile yo witikiria. Unless kila kiombo tedia kijanto bakulingire etuma nonga koti yomba kurua ginis. Ari una bra ngoja kurema kolena kidogo orito bwa gisiasa bwa ngabana mutuma to edinkia borikirwa ratirine 2027. No etigeria bu kisheria ete kwa undisputed no governor Mero na akabuthi anything and everything pertaining the seat and the office of the governor of Meru. Oritubo gisiasa 2027. Ni buto na nande tugitonyera nande oritubo mutuma gisiasa kuri na baraba kuga oraigwa kiugo kurirwa mukone karanga kiri bamwe barabari cabinet yake kuri na mantuja gutambua ati niba korera ngabana mutuma mukone teko myakithia au gutikadio teke nyente ka kuga true lakini tundindene amwini saini teko raja muno na the powers to be dijagori ngumenya ku gwita mbere makantu chokiaja yule kiwodia mantuja giti ari kigito kothiria ni mantu ya ende burako nonto oritobo muntu ni baraba muyeke baraba bamugwata mbere kugidukimo kiranya oritobo bamutuma bukadioju na ura bukoneka uju bomba kula kuoneka dhaitu na agwaja dhai kana nya mandi ita no ngore nya kuoneka nya December ikinya ukinya but kiambere makuru kula ndutu gafiru no mwaka tugafiru the weight of Nyambene musiri igembe reto iriva no angokwira we have to feel that weight ukeja kwithira ntu baba bado waka bakiuga batena giti kya ngabana bakiuga ibo batira kiona na ndi bakunenkirwa kyo half time bakunenkirwa katika kedutigerie miaka iri kenda bakijukia ni hato kwendo mbira effect ya ntu baba ikaja ile kigiti because yo kimtu utari gitine giki for example ntu rika impichirwe kwa kwendo mbira ntu begembe bagetikiria gitina bakura gitikaingirwe teka mpigirwe lakini bamumpiche nyo mumpiche no bogwite mbere nya tirengo ibari mumpiche tego barobete muno bamumpiche na ndio ngukura kintu kumba kirato ngateka strength de mbere mutuma kama kiguntu kwiri sai ndire Nyambene noti Nyambene necessary gembe unity of the sub counties gembe unity yao ne can depend music cases au sing mutuma renga kala tuntu kambere ibo bagamba tena ngabana na ndibo umuona athi ngutu support ya ngabana baka support mutuma ngabana kana kwa karatia ke batana enande bando tutindira tuna icho kyoria kiu nonto bando siasa itatumuka tutindira tona ni mukondo jureko siasa ndigwa tuninda kuranda tugetera madano turegenyo ujona mwaka juu no turega ujona 2025 no tuite nya 2026 mwaka April kana June tutia jona lakini I'm telling you one thing matwa jakeja na tukajona secondary kila mbije effect yao kama effect yao ore keje kali no mwaka effect yao ya tiri kiri politically au ugachiara ni na big week sichi Meru atamtuma ni atoka achiara ni na list political figures we have in Meru ni atiga akara political figures mean tuna political figures ki Meru na very big na influence the politics of Meru tuna Kiraitu tuna Munya tuna Lintule tuna Kabuli ukanikondi katwalidio mpozete mbi ruta Munya ona ntunya na kwenda gitiki utiko mechi ati ile kwa Karinga siasa
katu itete munyo for the time being lakini yote kai kuraje nyawa ka tegerete kununu itamedo na giteke unyawa na kununu itamedo na gitegete na ndi ngukwira atiri no nite ngukwira kile antu baba indo antu baba utalira baba group ndo utalira political bigwigs no mwanka mutuma menyora kadiro na kio inwano diada uwo kuga awaji akiaria no mwaka indo is part and parcel ya bigwigs kudiro na antu baba. Okay? The second one, no mwaka tuga mono ya imenti anto imenti buru bakeja kumenya no mwaka mantu ya mutumu gite badiziro na bajone physically. Na nyate gojo na ke balingize bo ndo jadi itwe. Edo ido konjera ngugwere ka kwa koromune no mwaka muntu ageta na mitengera mezo jo jairi. We have made that point. No, yani kwere angukwira atiri no mwaka project ila kikeba kije kwa Meru County chone kichidi itwe. Sure. For the benefit of people Meru. Sure. Kenda beti kiri ati mutumeze ngabana no mwanka bona project ya bere dirikari ne kudidwa iya arubita akurubi kieja ber onto kambere and berente ato ntira umakuraja muno nkeja ya kaire age duka ndo tonye na no mwanka tonye chese cha Meru ya ete invested na drama. Look at me. Yari invested na drama. Hapa na pale matu tukadiro matu lakini antu atu mandu aita koja umaje drama. Ede siasa timbwembwe. No. Siasa chenda mbwembwe kilingone. Kilingone kinyeke aki kilingone. Ukasapoti cheza cha kiringo tu cha poti cheza cha guitangugi. Cheza cha kiringo no mwangachi tena cha guitangugi. Na no mwangachi duilio. The previous governor problem wera alino kale mero ku unite antu unta kuirene. Unity of purpose. Unity antu bamme ne kenda big week inkwirene chikamu nawe. Na no na chena abeteri amba. Augina bakonda kula mbele chakana kamero mtuitu ino wije namba chakana kamero chetere. Imoito chona nale ile to chona magutano. Tukona kwenda banki kuruguru, tukona kwenda chibitari kuruguru. Weta na ala ntumburi tukona pale sini akirwe igaraje president na within 2 years na 2 years hiji iki witanguye yonde na 2 years hiji ichali ngabana. Okay, kati gereje tika kutigera tera kidogo ngwenda tuchinjege. Nonto to kwariria point yo kwa kagita mokeki nwakinyangaga kiatho kana nwangaratanagia mantu point ira ya kwiba mubarikire cabinet ya thirikari ya county ya Meru bago kinyanga kiatho kia gawana mutuma twethingia ikuthirite kuri na mantu jo yagita na mbere kiri korindo cia gisiasa we muthu yo gisiasa ri ni kuendelea katikati cabinet na busu ono ntunande vatu kwendera bari answerable and loyal kiri their boss nwe governor indi kuri na yara ya kwirwa kwi bamwe o munjira esmite katu jeni cabinet mutuma itikaribu akazi stand ndio umeona bwega something must be done. Na mutuma na bati kwa watu. Cabinet ukeja kwedua wenda sonja kiaku. Cabinet ile mutuma ina yo. Cabinet kalije binafsi. Ikwidi zile mantuja leo ite consider the governor. Na ite mwekira maana ni jao kingugira baguta. Ndakwiro niki ungeta every time je goro. Kuri si isi uregwa nara likumie ni ataja mutuma mali. Kurwe. Kule si isi urali mahali atajati mutumai na tushikapu ikuendelea ndene Meru County na ne ku-unite Meru people kule si isi uraiwa kialia apart wa muo sport ni nyote ko jalia ikidogo kuona ipo jau endo sport no let me tell okay uno that is one au kwa ndo tushikapu ndakudia tuko ni kwa likumia na most of the CC no echo duwe kimwe utali kumia na most of the ministers banga ni bari kumia kuruwa waigwa akialia mantu ya ngabana omuntu ariria kiawe utwe yorunga menyamwe alia mantu ya ngabana ula kudija Meru utwe orunga ma atwa progress ya Meru
bagwatene na ngabana mutuma na we minister ni ataba kuliza tene Meru County what they are doing no dikira no kwa clarify point kwa report ya within mandi kwetu anteto mwende Laiboni kumabore na ria sisi wa kithomo Esther Okonga aringirite ndebe kirawa ni mutaratara jo gukiria Meru kithomo rungurwa wathani bwa ngabana mutuma twithingia uno mwe Jenaro Gatangoge kwa report ya buditwe ni mwandiko wetu anteto Jeva Gituma akiariria mantu jago kandana na foot and mouth disease mutaratara yo nchanchamo kirindithia so kantu kumenya kiongwa ni baba kwirirwa ri iba kuangaratania kiatho ti kuangaratania ukwenda kuvuga kuangaratania iri ugwa tidapo gwitangugi na Yambus you must sing the song of Yambus no mwanka ugoke de madugano ya Yambus ya kinyere the common person on the ground uro gwitirwa ngugiji utiumba gwita ngugi ara gwocho kome kunikira udugania antu bakadina nacho kirika rura kwirire matujara wona ya kiribwa ngugira wona igitwa teka ngabano mbakuva igonto kunde tobura no budide una no mwanka minister arungame ke bano minister jo agriculture jo kugere biga tangugi no mwanka arungame arungama auge under the government of Gavana Mutuma Twidinkia I am being the minister for agriculture we have got this project this and this which is going on bikira ni matamoti ya itaraka no no tiki taraka no uti umba kugwe minister urika kuira the preparation ya ntobaro ndite what you are doing na nuko wakanya you have got that time tiko ubwaki kinyode yangu kalidi ya ministers beti tendo ko na bai na meeting tuge for example bai na chairman nya na bai nya iba ku chairman for example nuko na bagita mbadio timbali ko na bagita ko wodi bagita mbali ali manzo ya ngabana watu nona kuruwe ali mbira kulo ligwa gita ali manzo ya county urekali we have to be told what is happening in kugibiba kulita then Meru County ni hata kuendelea imbie kulivwa because batiomba kuendura bakaliarea bati kombiro dia wangabana babukani bati tugenda mwega no mwanka edo minister arungama atu bamenya atiri nuko membaba inginya ugo ko ro timenyi minister bai ko twena because there is nowhere ngakule si isio fulani wa education tigarandi ro umenya nuri kumbira nuri ku ngakule si ali ngakule si isio agriculture ali ngakule si isio roads nadwa umbira nuri ku ano kumenya baraba yi twanya tongoge na kire obisisya mwingi kuringana na sheria bati kwethera bagiusika kire kuringa campaign je siasa ti campaign tero campaign kweja gutu urona bakuthithia and the government of Mutuma Twidinkia that is not politics and chema cha juza kibaya cha no ngugi minya that is why you see bakina moko menia they are fighting for their boost ni makosa makosa ntareka lakini ndio ngia rungama mukomeni arungama abura kuna thina muno na ala South Rift mukomeni obwira abura president Ruto instructed me to come to that but they kendikia bwira president Jambere kama na for 1 week ikendeke ni monino rais the same day ura pale na Nairobi na munya na Ruto Nairobi is the same way ministers ba Mutuma pa kali aja Meru yes Yambus and you remain Yambus and they is appointee you can even sack them as we are talking because by the other not tomorrow so okay ya kudola them because of Yambus why don't you sing the song of Yambus why don't you say what Yambus is doing kwa kuna makosa yake uga kato batu kuja imakosa yake kuja leo si arunga mama dikone na leo ukali au ora pa kudia ndio kama tu Mutuma Twidinkia dikira imakosa yake kuja leo si kurunga makanisene atubadi kuona bairunga ma let me tell you one thing atubadi kuona bakiaria baragia the only deba nangaba na akwi ina function ukeje kuna bakiaria mantu Mutuma no arire mantu sheria baragia lile ale akwi sheria ne ubata ba utumira obisisya mwingi kuringa campaign that's it you the campaign tero ngi campaign ndakura no mwankato bere so what is happening koko ndo birandi jadi na ibale za mantu ya examination ile it was that politics examination this annual examination yeje admission examination nchachamo ibale acho some the other day is that politics
Ni mjana rukatangu kutangoja na mpenguri chia sindi chia kwanda. Such politics. Nani au agwita kueja no au agwita kueja ni rampengu. Ni abati ko put the name of the governor there. Yondo tu orete the governor orete. Ajo agwita go round barabara. Na gwita kwa kanda kache uya kinu. That is why you are supposed to mention the name of the governor. Yeah? Dio gwita kumaja. Buka umaja mungeta sendi bombira na mbona ngabana mbona si wa orukonga mbira ta wate. Inyantirika ne nyari yeto runtie bano watu ile. That is why I'm telling you most of these CECs utu baigi. Yonto tira barunga makira ntu badia what they are doing. Dia munisa menyekana ila menisa kuliunga ntura. Ezo kwenda mantu ntura ni akaliunga. Tentura ni aki. Ezo kwenda ni occasion ya geta akalilia tu. Aibera ini CEC education. Ini CEC barabara. Ini CEC agriculture. Na tueni dio ki agriculture tueni tozi kanunga makera tu. Na kera tueni mantu yaja on behalf kana non tu kabana present the gamiru kabana musima tueni mantu yanu. Edro let me tell you every minister of public work every minister of rules nguite ndaika imwe nonto siasa tisemero ake siasa za Kenya icituikite cia itukubuithia tukathithia itwiteganiretie na tumetenga utukona yaka bure mutuko jote bui jwa wititi na mbere siasa cia mero rira mawaziri na bo bambiriria kwaria tukathithia itutengete na itukwaraniria na tu ndikuga tukathithia batibati ukira ndikuga tukathithia akira ngugikoneka let me clarify ndikuga tukathithia uni ndauga ndiretite kuthithia kwina tukathithia na ndiretite kuthithia niro kwira ria si cietete andu michemanio nete ja kundistribute sins teka yitombura tukamuretera karetete edro barabara eta kuraunji si barabara yawaka ina matrakta na ikirima akabura de tuja kumbia barabara hii imbaje na mutumo nijate under the leadership of governor mutuma twidinge that's why bitikiria tudirie warira wa gitikia ngavana tutonye senator kat abijira na tuka ndukudiria no ndonya cio na abijira tuka ndukudiria tuka ndukwira atiri governor na former governor na aragia goro na matu ya aragia imatu ya kwa accuse the president governor ura tunende na miru mutuma ikuona ni na ndi drama atikaro dire drama ni kuona ni drama ale onachio ni kuona negeta ni tena chio no ndo bambere aduka atiri gitika tunyirwe iro ngukuria ungwe ni gitika gitunya kwata constitution ni mutunya uma kwetu kanyukia gitio mutunya gitikira kiangabana na inda akuliro kaini tukaria hu ndakura gitikiro to tigikalira inya onawa kinya kakune kidimira ya yaku toringira kidimira yomtu ondo to te yakarau na ndi utugitikira utugitenganira provided atubamero bagwitikiria bagwitikiria baba ina right ya ukudimira etikiria no tigitena kyo ugago tunyiro tigitikejirwa gwaku ngababo mangabana kejirwa gwaku kyaju kwa kuma nyumba gitikira ngabana iki atubamero na ibo bandithie ura bandithie na atubamero thinu what is happening nekyo gutuma mwira uninda kwira kaida kula kwina difference ya kurubi ya request na kurubi okwari point bitikiria to change ngea no twaririe mantu lobbying na requesting bitaratara project ni wikara na gitike senate of Mero Kaduri Murungi na itonyetikire mantu ya gubernatorial seat nande kumirete bange bara nabo bakwenda kwithira bakiona kanya gagutungatira Mero kanyene kau kirigaro ya maseneta muji munene jwa Nairobi kigothetera devolution kana thirikari cia matura gutigira kuri na uritingoge na kuri na uciathi kiri thirikari cia matura egitiki siasa bado itena mwankiura ende kuri baile cia senate ende baile batatu baile de bagisha cia cia senate ni tia kugwita na mbere kiri gitikio DMK na shumiretie Mwendaidili na shumiretie wakili Mugambi Manyara na shumiretie wakili Timothy Kerenji na shumiretie na bange bara bashikwa bare na uru bakethira bagitonyia kiri ngurumania gitiki kia senate no ntuba igite na monki yake kingi kia ngabana gitiki kinyare kia drasiri gitiki senate gitira ya monki gitiki gitira ya monki
na tugitiki tura tubaije ni ugikeja kuma constitution yekuija tura kia ni ugakara tugakarire ugiteka bali ni sina last time na tubatina political masu inene muno ule urone na political masu ikadhuria aki kile forma itibila lakini yake ngone yaka kuuge karakara ikeja kugia mwanki ngone yakura antu bakwenda kumira bakaraja kaba bakugira mwanki yo na jomba kuija ukajoteka ya kadhuria kedwa akarungama gitiga senate kedwa kina mo awi arenda kuna makenga bana it can depend ate atwira bwega mere ari na ugite karunga bakanga bana lakini ugo no kuga kwemiaria kumiro indi tuwite lakini allurement ya ni kilo tu for the benefit of doubt tutetere kadhuri tukaiwa uraka ugwe nyawe ya tu muitao kana tu mukira ari mengo airutite tikanda muita no no mwankali no mwanka tu etere confirmation ni kumira au ari nende confirmation iko ingine ya kuira atiri kadhuri nikanywa kawe na alwami kire ngo kia siasa kadhuri mumete amuna rwaje na batura na rwaje ne achole ironda kuira kaire so alaji ka to ironda kuira kaire ugaja kuona kingangi kyomba rujine ya kuira bibu etika ya kuira kikoyo kage ntigera rujine kyajitwe ukanda utimono ino ndo byonde bitwere ruje byonde bitwere rujine na byonde ibijene kadhuri na rwaje bijene ati kwenda kukunda utimono matiyo kwa mbitisheri nyalimwe that is why I've got ntina power ya kunda utimantu ya so yo kona kija kipu pending na mantu ya kadhuri in politics in giseni na ngabana ndiko ndo jali ya muno to ile kio de kinge siasa na kio ni kia akwire atiri mbere nyo tete kio kinge siasa tuina ndakaire aja tuina mwende iziri iseni ta kwenda nyawe tuina DMK iseni ta kwenda nyawe tuina kiringi timo ajida timo isenita kwenda nyawe antu baba batatu ti siasa ti senators bara to ala bora stili hii group wengine yijite very young people very young na umo jensi hiji keja kuja bakaja kujukia kule baba kajuku because I don't know bakaja kudecide kujukia one of these people mebo ni imbe bonde bakaja kudecide kujukia mwe kiasi hicho kuga ni ndio nikaite kitika seneti kaite muno nekedwe ligu ukajoteka the other day mtu witwa Timo no rombere kubisi tu munyoro ndene miru and happen to a company wita kwa munyoro kwa gachagua na kaleje kama taroto be ground igitandira yo ndiro kama gitari kumera kina likejire miru kikuja miru nakyo kibacho kabo batani tebus wale ko munenge achamani banengerongi tuite ndono what happened James Metheka badani Metheka badani Metheka yes wale kunengera ule lakini oteka ya kutuna mtu kutwa ndiye mkei nawe ndiye mkei no kianza kiona chisi ikweta some other controversies no kuwa na abukanire nyamba sikindu yake kwenda kwa bukana ikabaya bukanire no kuwa wana ina rumire ke na group ngene tutamna etire ki one time no kuona alejire na kibupa nigite kwere katika bakondolia na mbio watu kwa bakiura ngena gukana kianza kia ndiye mkei kajo kijite ikejana kiruo kiwa kwenda kujachio na politics go taimaira you time au yangu tungeini na politics utumara ukileta jana mukone umaro kiringithe gia baba ndio komaro kiringithe gwe yimo komaro kiringithe gwe mbere bati kwa bakiro gya numu kuruka iruo ruka diru numu ni atakwakara na unu ndiye mkeja jite ni wale jira kiruo ja kimu wakati kangaratania aswera ndibange bonza baba ralio na inu mwakaswera ndibana bo twetere tuone wote yangu tudu tuone idire awa idire there na Imanyara Mugambi Manyara yawe na bit special ndenda kwa makwali ya ba Mugambi Manyara turo chwa giteki na tiri mu 2017 ndiye 2017 ni bagi chute nyamunya ko je yes era ni mitio munya ko tiri mu chwa giteki seneti yakiaga na nyana ndi asistandi no bibi tumaona tikwa kwa le manto Mugambi Manyara muno katuti kumiki amenegi kwali ana kwena nya custom myonge Kaston mungi mwalimu na nyawe no atambi effect yoto mifiru tunwa ni abit no mitem blanket neje the benefit ya genisi atina yo mtu bati go alitaite kana do la kulitaya
So benefit ya uje mwingine kuma makiri kiri janisi mono itu tonya mono but si nyawaliwo andi yo baba akedo ina nyuma ko ke mauro ko ke mauro na nejite na ndiro kwenda okwira gintu kumwe kura mugambi manyala tena kiama basi ni dia atari basi ni omwenga ai kiamenega kawira no mwitikiria mwabiria kairo utuko ai kiamenega gachagwa batu mwita inside do meetings na alika makira atigi na basi no tejo mwita secretary general na hizo ziko menya mugambi manyala kalunga magiti ko tete tuone ne akajari independent no ne jari independent nayo nuije independent tuone dina era tetamiru Madunya independent tu bangi mono bakuigwa they don't want it. Lazima idire ina kiama. Yes. Bati ku independent bati kumeenda mono. Inde mambo bando tukona. Iko kwirira atiri tuina some 1 year ekugarukanya politics hivi. Na politics hivi unyo tumeona Murungu aduteje tu na agwa. Tukadi topics discuss kana analyze siasa ingi tiji discuss nalu. Kulingana na kugeta. Kyo thikarugana kikagarukana muno ngwenda kona ni bare kubatu ngatirite kire mitandao kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, tukitegera yegi nayo ni siasa ira shithirite gite na mbere kyo thike siasa county ya Meru abaile batatu bara batutegerete kore na Alex Mutedia kuwa good morning. Badala ya kulazimisha hii state lodge, don't you think putting more effort kwa other areas in the county inaweza saidia sana, sababu hii county wanasema ikuwe city, it's not close to one. Wandagaro ya rais ira kwenda wakwa ndiko yako wakuga it's okay but umeteka politically politics utekoleta irwa politics ikogira ngwa digeti tukeko bambiri tukwenda ya city katubati kugira na tubati gwita tumigira ije lakini ile tuona ije katukonwa na lele batu twale muikugira if we not go for it it won't come kegeta no tubwai president tugeta kubwa kuna 6 city na itio in particular ugete no mwaka ithirwe Limiru nteigwa akirunga mauga city kendo Limiru kabwire tyake no mbunenkere kulingana ora bukathithia ate ora bugetikanirie bati tukareka kugira city inyi rukiru mithira tukana ukethia Garissa ni ikwewa city Garissa yes kakwina problem ukethia Mandera ikwewa city ukethia Kwale isa city Miru bukatigwa ni ku standards yes ni kana politics too. The politics it doesn't the standard of whatever we are talking about the standard doesn't matter when it comes to politics. President dinalo rutu akamenya babu bugwa accept ne bugu itikiria yiji Miru ya city it doesn't matter do bi bukugira bilio what there is ikethura the powers to be the politics of the day ikibu favor. Sure. Na itukona yakati to favor tu Miru tuwa tu na mbio tu na city. Yo tumakwira nyimba tukalenga. Twalenga umbigira. Intomi tukona biedi dona ni bieja kuma city intomi mwabi za Kenya. Some things babu nya tuina city. Ni bio kona bimo biega kudidwa na ndi bingu kwira ya barabara ndio kalegi kudidwa finda lonzi bypass kwa ni kididwa hospital jero kwa ni kidwa ndiko ndo chokera kairi ima tuje moja aja pati kudwa je kuona ile kuruku kudidwa kinyedwa gutira umira lakini tukeja kulungama me hiji city ni indona ni ndinguri gizanye tumbamba kudwa baimba cha from somewhere World Bank ikabila ni upate timu na sisi yeje ni Kenya imwe kende rungamiri World Bank so antu abate tuza tukuka invito kwenda tuke period tiri kwenda kana ile inge tutigerie na ino kona batu na tuato karwano na tuarwano I'm telling you again sisi yegeta negeta kila influential yombo migiro yo migwena wanga omabi no tubu kadiyage ka city na tugitikana na hiyo tutigire kiothe kia women rep county ya Meru na nto inyakio baraba itonyetie iboko kia Mauro ababa inge muno nyambe ombithi vijana young ladies ibathirite bagitonya kiri siasa siasa cia gitiki yaka kidogo
kuri na vuguvugu ya karambuka ile mia ma ari karangone ntikumenya kithira wi muthuyo gisiasa anu witikaniria na sentiment yu ati ari karangone. Karambuka ile mia tukamukombea na tu previous women reps karambuka ile mia down tukimukombea na previous women rep baba leo lakini tuina mwaka jumuna mwaka ya kwiri ile tigere there is a possibility omba kwigura mwaka iteminye we kaliu eja kuja kide ndone na ina ramba ile kumara ndo bila tironga tena bio bibi donation ni ya ngangale gwera roli ndo atindo igitwe bikiro bikura bien ngale yora na roli na kwa kinyithiru ikongolone bio kwa kinyithiru ikongolone bia koti bila ni twejite kwejana bibi ya nga atumilie eja kweja na iko na ability ndio gituma kwera nte mujukia muno tiondo ntirona into bia bwa kubingia jita kujana bio tutamenya akinyiti I donate libange mngano ndo most of these things bia jana kwenye World Bank ni tayari ilia kana this foreign expensive associations kia ndugu chao bakile kututezea muno into bingi na bingi na bimwe bika direct into the women rep kenda jogo yote dia so there might be some other things which are on the way coming tumero duwe na ino ngwira tu ndisikaja itu kiuga gutoro turona katugeke kandu kamwe atira kinya ala bamwa into mwe bitambira kujwa ndo amiro mbatu babiona bati afiru buru ni ata imbiongo bakwano ndo batikuza tukiwa the project utedwaja ikundige kurugu utedwaja ikundigi kingi kugulirwa mbio kugulirwa edo inyomwele cha dry bagwita baiwa tukabiukiadwa na leo dakwara gwapa na pale au ila politics ibuja na tu bakamenya kuugu kalika lakini ukija kuza siasa kwa tuka ni kilio tu mando ya kwenda ya kwadwa kana ya tebui no ndeza chido chibui na nya uko kedo mu siasa ukagwote anto bakwalia mando yaku ukagwote anto bakwera uko tebui membele mano batikuro no tebui kendo obua you must be told you are not good so that you can be good no keja kuwa nawe kitaro ndemu siasa ukirwa no mui uko kawanite ikitho kiende ukeje kwa watu bakija bakwira uko mtu mwaka muno mtu mzuri kabisa uko make sure you are going so politics itendo so no mwanga tugenala kwa duka na nala kubwa yeah na nonto na babunge baba inge kenda totegera manto budget ya county ya Miro nonto inyasho ishidirete shiri siasa ishidirete gitanambere na affect manto ya maingi muno especially kuingwa kwa mawirane kiri kari kumagonto katetune ka Miro akiaria kome makasi kwa makasi rumkwene MCO Nkwene niwe chairman wa budget kiri county assembly na menerie kira kuga ni kunyogorwa kana kwangara tano kwa oshiadi bothirikarishe matora okirukira mutaratara jwa tendering process miario ya gaturumbaru ni minority leader kiri county assembly mwenda idile bakiwa are kidhani manto ya procurement tukikado and so on ntukumenya mitaratara ino ntuithera irina nkujeni nene kana kwithera kuri na self interest kiri mitaratara yonde ya process ya making budget nonto in real sense kulingana na mawatho ibati kwithira iri open na kinya akaribongo bakaithira baki make input ya manto jara jongo bakona jari jabata kiri implementation ya projects kiri matora kile kikarao kile kitero ndele kuina mantuja wapen ki project chionde muno cha budget ikwedora kuina gintu kia self interest itiura kiriantu na procurement ni kugimwera gitambecha na mbecha ino chuma ira ukeja kwithira ndu kwina kerere au no mbecha ikumira ukeyote kambecha cheka unde chionde che mandu ya procurement ya no iri that's why everything is yo tutige ute project ka di bete mulirinto na procurement ye dio na bia paid na bia paid procurement after the budget
So I think kwika something gateja kinia kiri mbanje tinyo kona baitetera wunda ba obera kaini bacho ke drawing table by bonde bone imbi au ba utetera imbi kulengyo what is it that imbi imbi ba pinganira you pingalo kitimba ko na solution ni edidua bacho solution ni ba kulure imbio ne duro kuruona una interest chao iba mugerie na iba tura tu apa kwa tu mugerie because okay kuba idinerio tutu tuitikiria mtu mau tukano kuduke Meru County kana ngwe Meru County la wita bwega simply because of one MCA simply because of two MCAs kana simply because of one CEO in the government who is not doing his work properly kintu kubitumba ukalika na Meru tutimetongeria Meru titongeria ngabana mutume kaliu that one is out na no kuwa kaile ukaya kwetwa nyaku ya MCA na wakana munene ngo thirikari una gintu jakibu kinyawe antu ba thirikari banku gaira ile twali mantu ya CC tutali mantu ya CEO tutali mantu ya CEO tubuga nyabo kwamba bati kwira wananchi wote are supposed to do bati ubele biba kudini na hiyo tumankwira ukaya kwa procurement yeji ni bati kuteka robo ni na thine jiri ukwa makati akialia kwi ukaya kuwa akialia kwi thine rio mali uni ningo baro mbabete drink tibo kairi si I mean mwera baba si ibete bakale ndi grupa bone dina yaoni yiji botetere procurement na budget ina eli iba mesobu sobale baisoba bazi nayo na baiso bage kaira mwananchi wa Meru kana mukali wa Meru in their mind bakimenya no babati witirangu wiji because the more we delay the more this thing takes time is the more the time is going sure. Na kwa lema bakiendira na mikushaniaji kama mwaka yukadira utimbanje tije bambe kama takairi bamichokete treasury na jogo treasury te chokau ya no tigiwe that ban back kachitabu so ibang kapa me kimbanje they must be sure no mwakapa menye mbanje tijura ka tumirika yo kinyo kinya kunya mbanje tiwingi yo kinyo kinya mwaka judira but the financial year dira tu tumera mbe bati ko jitu mara kimbanje kyandene Meru County nikendi komba bitangui na nikenda gukoya kuonekana ngaba no Meru ngiri kwa gwita na kionekana inye to the outside world not ourselves aruni na kire mantu county assembly kuri na matemo ya ruti ati kwe mantu ya ritwe bakerwa kwe bamwe ande kire county assembly igitire kinyete nabo ende bairingaringe maturo baitonye kire ngurumanishe kisiasa batitura kwa nominated forever I think edito ende batitura nominated now and then na ntonande ne kinyegita wa nominated inya twice kara itreza tu tafadhali okaidira kiringaringa ituro na aitonya kirigo chwagiti we mtu kiombe na tokiarire manzo no me bia maybe be nominate anto kana ma MCA kwethira bakia nominated in the county assembly na mero to na bia ma kadomba ma na ngenda inya okiarire manzo ya nominations kana yandikidire kana idwanya rire kwethira arigita na mbere ko wata meri kiri siasa yeye manzo nominations arire manzo ya inya ya biama katetu ne Kamero nonto kuri na kiama Kembas kuri na PNU kuri na Nopeo na kuri na kingi kia igoro UMP na bionde ni kwenda kwendira biri na background yao kana ngome ere katetu ne Kamero inya kendira kuri na bira mbeji DCP Jubilee UDA and so on kanu merema okay, you have an opportunity, one minute, you have been given the opportunity to build yourself politically. Now, to build yourself politically, most of these people, Bamabara is the big seat, but by MCAs, Bamba by nominated. Kuma nominated better by the Bible. Bona take MCA, MCA better by Ruja. You know them. Akina Kangata. Ngato was an MCA. Was an Kasakari nominated.
kuma weta MCA mwalu iragiti mwaka kinyaite kwa MP mwaka ngabana ndiko na kudhuki MCA nominated wichu iragiti lakini what happens can see muno batu na bamba miru batena maguru yao they don't stand bakalije kabaka matairwa brain ikamati mtu kwa ndimunge brain yao kama tu kwa ndimunge ndi bakalije mantu ya mturo bakamatira baleto ukaja kuona nominated MCs bambiro mantu ya bakwalia barige mantu ya mwe batije tejao ili angadu gwa bakyama bedwa baikira bakyama kirinya ukaja kuri busiro kuno minute ijo utumaona most of these people manzo yo kuona janje siasa complex siasa complicated kiana gweni nominated MCA yo tuujo tu nominated well responsibility wana tuwa mudulire alba ibo kya motizen atikiaga mbo the other thing akiaga kiri mturo mudulire na kya makira inakyo those two things atenda witagineti kya mamono na atenda witagineti mturo mudulire MCA no ngugie we nyatura gikya mayiku eja kimturo mutonyide nomination nu the nominated MCA uro mete ko miregu au miro nduru ituri na kwa mtombo watire njana amwikia mwaka mukuru assembly na mwezi nominated na akasitwa na nominated so akaya kwa nomination yeku ngani okugwatire na kwa nomination yebua ugo nyago ito tukumami yes sir kwa ukira ugeta yon tukatene gitene kilo kalite ko kalio ukaliele mwende kya makere akira ga nominated tu ugwe nati kya makere ga nominated ingani okunominated so andisu no nominated era kama iko nominated so nyaka magita kwije ne yari kama gite kwije kya mora kije no nominated na ligo tumankura muso mbisi nominated MCA manzo ya moko bakale manzo ko jena controversies bali aliam because kama ko instructed by whoever did them the favor kuba nominated na ligo kwa bamu bakale manzo ya moko kuigwa bakawanga kwa karagwa itwao bakawanga berwa beta bak meko binyo bo bela ba nominated by MCA baba ndi ni buro mbeteda tule wetinda ko nominated na ndi ugo ko geta mwanko kinya uga idia ku tuatenda na jirete agiri kiri county ndiye kaura eti repeat again ndiye tendele kaura kenda muzi okunominated amenyo liku ilo kambilia kura the county government ilo kambilia ku gorete buwi ilo kambilia kuona makosa ni makosa jantu kuijiri dhiriza tunyidano utijo uona inya kimu utikosa uona that is the problem we have na problem mimi no tuinona ndi apart from tika inya MCA sorry inya kuga MCA zira kaja kanda adilia tuina atubai miruji very greedy greedy kuga greedy I mean what I mean greedy bedro abong ngugi hao tebangi ikudhuru kanige na county kama na sirika rweja kumaro kile mwankogoro eta aiwa kanya alida muchemani akaandika karatasi akaandika nambe wewe zimwangu akaandika mbecha akanenkeleza ingabano lo kana mtungi kana seneta kana MP amunenkedia mwecho kwa ndo ntumira simply because utengu gingai nayo uyo kudukania na nene yuna lijo itoka makira ngugi yao kaiko kya makiawe that is why I'm saying kinyamirwiji acha tukwadia na alwa tula mtu wade dirikali ne ya munya ante kura na alwa no mwije tuna mtu huyu atonya dirikali ne kiraitu omtu simpperson omtu huyu atonya dirikali ne kawira okay omtu huyu kakuliro turo kiri dirikali ngabala to idinkia no na kuliro turo kiri dirikali mtu to idinkia na ko geliora eta wandu ni kiongozi na ko idia kuona ule nyaya kadiri atia akatonya dote kureka yes but uko kenya kuiba uko nguye kune ni watoka ntu kangala tania walimo kulumwa neje ni wapa umanairwa watu ko tege ntu ararumwa nduko muchama ni jumwaki ukaigora kuina huko nikyo kula ntu bameru antu baba barageta antu ntuguru ibo bati obamenya bumenye utika bauga bumenye biubi au bazo bagite tere teka bazo baina batana ntu bameru antu bameru baikulaja muno muntu akaja abura uri atongi na nai muntu utinya utaduru nya kanza nete aduru kanza atone na obura uri atongi so what the idea is ngenda ku extend invitation kile Edwin kiongozi
aye kire garwe bushukanirie miari nwe Itirase dimata. Dire aki Aina nafasi. Uti urongo da oni ambara the truth. Dauga uma. Ebro atendrika ine munya nauge. Ebro atendrika ine kilito ne jakwere. Ebro atendrika ine kawira nauge. Ebro na dia tekuliro turo kindrika na mutuma nauge. Ura kona mera dika murango jute kurunguka. Ya mutuma jute kurunguka. Nagere no juninga nyaki ongo na maguru na makinya na mbio ndo jukaruka. Na ikyo gutuma wona akeria kurumana. Ikyo gatuma wona akeria video ete siwenjia mutuma ruite no mwanka menyie bua ageta kurunga mwa kiugo tengu ekudibwo inya Peter Mutuma Kalembe wa RMC oroitero arera. Ini Mutuma Kalembe ate aleta kiongo kwa kedirikala ate aja kulinga. Mutuma Kalembe ora na sende tena fakti kiawe. Na kuga ore akuga. Lakini ukitaka nyumwelele. Ndio wake inyande kibanteto ibede. Ukaja uteka siwenjire bakimure kamanto jau. Ali no, ya uni jari tiaja. Ni untu boko tendeka bu. Kinya uni jari tiaja. Tika siringu tonderi. Kia. Cia manto ya mpangaratano ya umenyeri posi wijira. No, unde kwiratiri kwina thirikari munya nariku. Munya ariku wenjia na gakoromone ne tika ne ri wale. Kreito nariku. Kreito ariku siwenjira ne tika wariku. Kawira ariku siwenjira no yetika ariku. Au. Mutuma kweja na medina in the office. Agweta kwenjira siwenjira rinya re nene urate tikinya gweta njira na kairi. And for information, wenda na adu andu ya na adu dairo kona kanye nama. Ukende nya ya injiriku. Ukende rode didetwe. Kwena ruji rutwera ukamata nya pampati aja ro kanyuru. Ukamata pampati na ngwite kwereka. Ndina adu weza aja ntere park. Ndi wite wizira ngabi onira ngaba na mutuma yakerete kuna adu iri wikiro. Kenda mutubila biteko onda kuja kuduka ruji rude. Ndi wone ura rukabyo ndinye rwa ndamini. What I'm saying is this. Ukeja kwibwa antu baba bonde bakwalina ndi aginiti the governor no tuba siwage antu ba ibatura miru antu batura ndrika ni chonde ni ata baka nyantu kwemo ekulunga maboga kwenda siwage ale na ni ata ba ubata kakwatigeta kura ne bakwa kale tungai mbere tuta krimanto ya biama okaire nkenda ko extend invitation kire endin kiongozi kire kaboke siasa Meru TV abukethira bukiaraniria ningi uni urenda uga no unenda uga let me repeat what I said again ndauga atiri kuya tubatura thirikari ne chionde na baleja because of their own purpose tendo ba mumiru na ndauga tendo ba mumiru mutuma minyo tuma kuta thirikari munya no tuba mumiru ujo koma tuka oja kiringi ujo koma tuka oja kiringi no because of mumiru that one can't be yo tuma kuira atiri manto ya muito bati utaka tukoranya ni atagukara ni mbio na ita kura tu anga jiko kulero tulo ke thirikari mutuma we nyabange ba umuchwa ura ala bagakurukira ba bamenyora gwakara nekyo tuma kuira atiri ukeja kwa na stand very well last week yo mdugude kongo tuka thirikari mutuma etibuwi last week ndi kule manto ya kimeke andira ilo gere ore nduki lakini echo sandi au gere thirikari uno njaka muno na ntiko menyadwa kubwa ari akuona ndiko menda kuantara kurumwa ndiye ne ata wali gukara de thirikari ebwa overnight yani iko ne abuki indi na agwebwe mantu ya mwe cha tuira tuina kio itubati guteka tukoria atiri ikwari itukwari ni am benefit no kiri mtu amiru no ni ini kurumwa na unga kurumwa amuntu ongero amiru no ageta atia inya byama mero inya byama mero atia turi na byama gitekimwe bitibiele na bionde bikurwira otoro kire odingati kadetune ka mero byama bi bionde ni bibiega nonto ni biga tumirwa bire idagare ya gisiasa nya kire ogaibwa kekia kindigoro nonto kalikana gitumi kira gashago wa ata abutero haraka kana impichiro haraka ni gutwika tena kiama kirare akyo lobby for shares irawa ni shares ya burabange for Kenya kwina speaker kwina speaker wa senate bubange ni barena bia ma ANC musale modabwe aire mundu atena kiama indi dibwega bia mabibinge indi inya bia mabimiro na burabi wedi na mbere siasa shamiro mbere Meru kwina byama biku nibiye na kanyende bitena inya ule byama bibi kembere mankwira itubati biye kira ngubu byama byezo bya Meru
ukaja kwithirwa kiama bia tu na byo miru bitiromba gwetendi bieta bikinya byamwe bibingi batu tena otugeta simply because tuna basi basi nilo kaja jalindi mpate ila tu inonande ila tuwe kunene meru alafu na unda tukatara unda ato miteu kikiama kamiru bia kina population akia kitu kuona kina antu iunda ni basi na pia new no peu iri kuyo ntu ina candidate ina candidate nye tekuraja muno na ndivyo utuma nkuraja no peu kiama tubati gwaka tukaya kuri tukwenda kunya standard ya bangi then kumbiro dikiama getu itina sendi cosas munga tukanjoi nanzi tukona kano peu kina MCA zikina MP kio kiama nye tubati gwaka tukauma kibibi tena mtu so kama no peu ina MP ina MCA tutake nye kebona dirika na foka hapa MPs tukona tugetwa ngakwiro uniki ukeja kuona nto barabeta kwa inyakiri gikarokira ga state house medenere ya state house nale no mwaka udona wina representative tim naitende janga tukarandi kuruna ago mbere mo wita ukamba kubwa tiri mbasai duwe jani wijite atia gwa kuja kama yako uko kikalia atia ye kiro kaije tune uko dingi kiro kaije tune ukachokia na ndi uwa bwande na mtibatano ndina nyanga bana bairi so uko nandika mbere mako kamba wikiro kiche buli ambecha mechida padisi nyomwera mbecha cha byama kumechi yeja kudirikale ne kurugiteje dia uko kamba wikiro au kiri ngugi keja kuendelea ngugi nomination ya jobs kanala dirikale ikuandikana kanala eko nominate yantu kanala eko juga ministers kiri kyama gya kubura bwa uko bwa uko ni kyama gya kina ngaba na batano au ndio ni kasoro piu kendo tuwata mkono for example taka mtu kitwa Kalonzo na construire ndiko anda kwa ile jana ila damba kutaka kugerage Kalonzo na ala ukambani ngwire kama kawepa ngugira kimuitaira na uraki construire tena kioga ya construire dirikali so antubara ba ukambani ba construire ba wataka Kalonzo jana Kalonzo no aba construire dirikali so Kalonzo is one of the people controlling the government now as we are talking. Na mi control because ana shares. Kuibia jete abio. No dibi mbio na yoka wa aina 1.5 million. Mtu yongo mwirate. Kama kiawe, Yoto aria. Ni ndio twali. Wata kile ila na ali na 6 million. Mtu yongo mwirate. Yongeje. Na ndi batu to kwamba kudija wepa. No to wepa to kwamba kudija mbati. To kwamba kudija no peu. Tukona no antubanga no nempi no bale pala to bana miru tugeta kurobi nana tugeta kurwanye tu na nchukume kurwani kawe ta kurwa wiki ta jambi kone no mwaka bena chuma ende nchume nchamba yune kaira ndwene ni batiuka na ndiko ngura in Kenya utumba kuona anything kana uchimbirundi utina party you must have a party and that party it will speak for you na party ile ndio gatuma thirikari kuona na ekuita na bwaje nayo na thirikari bukali ya thirikari na bukaigana na thirikari ni gukira na kunumbikira na ndi ko tukuona na ndi tukuona kwena mantu yaga hapeniwa Kilimeru County kinya kia mikyaragia na kia makyaragia kulingana na tubara bakina bo in the ki county assembly no ki control okama ki control county assembly mwaka ki control ikione yale kwa ina impeachment in the former governor the party speaks neka uka party uka mwito kana mwerekera jwa kia mayuju to impeach the position the party position is it will impeach the president governor I mean not the president the former governor no msimamo jwa kiama akwa ndo kwenda kiama ora kedwa kina nguvu kiama kikauka 28 uju ikuga tweta left bazu tweta left na woge ta right ugo chetele wane luka tigirodia nominated MP ula nominated senator Orobo what happened to her matuja meri ile idiri na UDA ba murutere teka ba murutere ake kaba muingire na agiria gweta koti kwa koti uno tena party position na party position ni sheria ne ya kura mudhalimu uko na ndema tuja kuige party ile kaukana na ida mbe tumakuro ngo mbira party position is very strong
Then in Meru County, the participation is very strong. Then in Meru County nominated Ntura with the quantity the Nera and then the Buri Atari and be nominated MCA. But you want to walk in a rookie, no, with the rookie room with an eye. Rookie, yes. No, not elected. Not elected. You elected? You elected, I narrated Yakura get a Kawaka, Atinya, you want lakini nominated. Elected, I did know to tumbo with Orimo when a process you are for Kiri elected. In nominated. Yamaki Kagit and Bowen, I was I to call an agua, Ruju at the MCA, Ruju at the MP, Ruju at the Senator, with a Yahweh to Adriana. Tutagera national politics, like Ijeri Dato, Nuki to Sauti, Kiri Lengovia Siasa, Ndaketo, Monini Rise. Na ni siasa kumakade tuneka Meru na kiri karata kiodege siasa nya kene national level Meru italawa kiri kimoke kabo kia Monini Rais kidore kendeke nibukuri kana Meru bariwa sauti yao bila kuwa keto kilieto nuko batikuwa ukali lakini tu ukuli Meru so italiro kabone kia east Mount Kenya east utala kendeke Meru ni batikuwa join the times ikalite kendeke lakini mostly bantu jatiko ne kabwega Meru sabiti reluctant anti kumenyandiki bati ukaraje kanya kindiki ali umite Meru kana umite dara kanidi ne bawetu au yontu most of people baikaraje kaba kuwa DCP ngurukia kama kika kana ngurukia ya kindiki yo tuma kuira ndiko na sani kindiki ngotaro to things to do nekio tuma ona na kile kuduru Meru mono ona what happen nuko na neje tena mtu akugedia kudidi empowerment na kuduru hapa na pale lakini wata groundine tika tukaje kuba madoja kabwa mbele tuitaita ukaja kuba kama kige ka form ukaja kuba akombo form kama mantu ya Meru ya dongo menkuruki lakini mwaka utuli nandi aina lot of work to do mwaka utuli aina nguye kulika mwaka utuli aina problem na mwaka utuli no mwaka mantu ya Meru aja solve in a very critical manner. Now one of the things need solving ni ara yarirwe ni gavana Mutumanto Edingia mekindori kire mambura ya mashujaa kujeneshe mianga katika daraka nidina Meru na ugere nteresha ni abogeta wesingotikia Lake Elise ugere are reka watongedie ni toro tero Meru barabara teronge nidi ugarewe reka siasa itena keguni ani ina siasa ile rekali ile siasa politics cheto cha kuona nimbukalitie. Okay. Ile cha so siasa chemianga ni cha kuona ni toigwa totekiri. The other day indegiro mwanda makadhi mwalia uram munene wameanka Orange na uga Elikeris ili ni side Meru 5 kilometers ini side Meru county au gari ku kilomita 5 ke Mbudeni lakini Mbudeni ndio ndio baitafike baitira plan ile ya 2010 so ukaenda kuzimenya bweka Elikeris ineri ndigi miaka ile 2010 ikakuoni exactly inatoa bukani tena darakanini na nyoka ndio tega rujeru settlement na kiago meko na kiago mbi bara buga kiago mbi kiao na settlement ndio kwa kiago beyond the bia settlement na nyame kinduri na nara kativine dangata word dangata word yes we still going a problem with so ngidukati kumenya miankeja ndijedo ileta kwa tuete siasa ni kana keri ou kana keri 2010 kudidwa kere kubua kana geta abwire because ogete mapu onadwa na ndendo kwa sentiment yu jogu boundaries Meru kikinya na ijumbire indi no atongiria babonde na twena Monini Rais ate obaira ole tukire ni mantu ya tena kiguni kire batu turi dugu na ndugu nontu nande nya siasa bara kwaria bari wa Professor Kindiki ni mutano yetu nontu wa kuna nkirano isi mianka kyago na ntereira cia katidine politics iti urongo
waragia urongo bwabo kauteja na ndio utitarabu urongo bu and you can say anything provided that thing will help you watu kama ndio kweli nyoke bwa ni urongo gwe nyoke bwa ni ateja kali watu kaja kauteja gisiasa cyo iyo waragia no ticho kaira so mantu ya kidura kidika kaya kuba na tegete kuroja ka influence antu bawe jaboni na bakalitie umenye atira kwali ende twinde ti antu bawe na ndio utuma kwira atiri what will happen kaga akira ukiro umu mwaka manzo yakeja uchura jinera ja kadi yano ukantone then after that ukantone ngaba no miro na ngaba no ibaisena memorandum na bacho kaba company ni ngaba no oemu na beta badia na uti information ni nyako itu kwa diaja tukiara gemanto yetu information ni yongo story yao era bali dia mbele meto mira na we story bali dia inside story indi kira bawire project ira bone ere abata waste management tikula go angu kwira na di story the most urgent and important waste management like mantu ya recycling roko waste management tena mwaki kurira kali funded by the World Bank indi Mount Kenya East surely Mount Kenya let me tell you one thing area waste management ya bata zaidi kwa funded by the beti kwa jana kidia ni uremi na ndira kwa ba mantu ya kidhima beti ira ba hii cha waste management ile kieja kwa mbi ma World Bank ile kindi kwa jambe cha ule kundi kwa ni boba baira budie ni bo uko nuko na mbeti ikura anda kwa miti utinguingira bu inkurukia kwanza miti ile ishare cia kuma ende so project ye ni tipo bakarite ndika bairi babu budie ni kabe nika ili ndini okay kenda gukarona nona nyo wona ja miti je baba leje ke sponsor miti kuma town mwakana nyiki na batoragie kado yone nya ya ando thano because very mbeti no mwakato by 1 month kubobo kwa da miti je no tuletera miti ore kali na ule yandi kenda tubule ambete ayo ne awatire ne awatire ukana miti thano gwatenya ugu ndimbeje ciare ciabo kithira ititumiro bwega ko bwithia ngogira yongo bati kuthigwa no bali project ithire ndio tuma kwira atiri bati tuna makosa mingi muno jaja kwa penmiru antu bamiru bati kurimbi na athi na nyuma na bati irola bati menya na antu bamiru nyabo batienda kuigwa batienda kuigwa na athi neni muntu amiru omura kwi into bikudibwa wasting ile miru ya mbecha mumiru wengo ro bati kuba faindikana bi watenda kuigwa dine mumiru wetu la tuno mwangana ile twakinya kulingana dine leo mumiru arenda gitukira kona dai akione gikiawe ete ale bila kuria agure bila kugura yo jangi shauri yenu muri barabara tena bata ni mwangana leo tukinyiti ali kila ina bata akikira akira mukono ukama magana jairi dai o chamani no goro muro renda magana jairi kai barabara kwenda kudithirwa kwa ita magana jairi barabara ga tiari ala kaira kurandi nangale mpita barabara ala neta bi ngagura mutu mpita ayu todirania lati wetu dirani yake nini dirania tente kwa ndo mbira yangi na nikiwa tu baule nyenda bomba ngaba no to kwa rainia antu bara bata ina bata kingi mpumu akai ongo bado ngirie 10 baka wetu honi bangara bairo to tuko akija ruji mgeni kaewa akija uke mgani ni akijira na ndio mwanzo wijathirire na ndio kona to bale nguri ndo gintunya kitia kwenda bale ngite bateria na ndio tu profitability ya ng'ombe mukiri atungirie 10 imbi baka ito shweshwe na mwerekerie mbira ndeka cietu ya kaiko milikela nkienda uruta ugambi bwaku bumuthia kimonimoni etwa parting shot morning shot kati shot kwa ile kandi ile tu ndo kimbadili dio kairi jinsi sana kwa kairi buga batu anto bameiru itubati kwa the present leadership ile wakanya kabitangugi na ni bati kwa wakanya kabitangugi ontukudi na antubai miru na tuenda bo para bakwenda kutuma ngaba na mutumale mwibitangugi na bale ndo mutanga na kila kitu kila bona kila kitu ndio kuija kena ngwite kiteke miru na ikiwa utuma kwa bagitumira rukiri dacha no ngorba kiungo tuba kona miru kwelidwa na it's only the first month lakini kwa bodi mnake ubatuira kuimbi baadithia ini atakwakalica ku utuba kule baadithia na ikiwa utuma wona nande kende giterera kula liki na ntubaduka mutuma na kwenda kula kuja muja mutuma ugo miru ri utuliriria atia
kende ja kwa ngabia bodideni kende bu interfere nawe gisiasa ale mo buitera ngugi kati andu bamiru babome andu bamiru andu betu to bweja andu bo tinda kuthiruka ni nabwi babwira ngaba no ula bufika no tengu ya gwita oboria nibo myaka butule butite ngui ngana ni ngana bodidetie ibi bwadide saini yenu yone kamiru kende tumya kubu kudinya bamu batenda batanabu bamu ni interest kyo baina kyo bangi abengi bangi kuigintu baratu akaitenda batu akachaura bangi barenda utonyi badrikali na utonyi de gwarongina na tanungina na ndugu chao ba kwalema na ini wako na dinera twina atu bamiru ambwe mtu akali ambeni bumuduje bumenya mtu wali alia aibwira amantu jaija uma kana ijorongo ize guru yetu kande tukamiru yetu tuteje na tukagwateja uni na ugo no rongi no mwanka tumenye bungwa imbito kugira imbito kwalilia na matuja tukwalili matuja inagani ene timantuja kujotu choke nyuma timantu bakujotu lingaliba kutweka batwi tumenyana hata tukwirwa onekera chiringi to chikana chiringi magana yairi uko wito your time ukiningia tumano ndo amantu ya tayari kazo chokanire tuzo amiru tukumenya hata tukudia nani hata tukwenda nani hata tukatonganiria kana hata tukagwatanira twinze tutuma miru yetu ikudia ikinyalimo mbere kuma ala tutwire. Thank you very much. Urunga bodali mamono. Thank you very much. Na kinyawe gayo nyambene kinigiro. Ibu amiru atene. Ibu amiru bogo. Kodharime na nyambire baraba tungatite kire mitandao nya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, MC Tesh, Dominic Mugambi, Lauren Mose, David Mwaluseke, Alex Motedia, Florence Jerinya akiwa kimeneria kirakugani utumiri bubu webwa nominated MCAs bare indaga ria yesiasa barabonde bagutegerete bagi thingatira mubango jo kumara twambiririe tukiringaime kalo kiri gataitile bere mara aterengina ibukwirawa na mara atereze tingina nithe okay na tomura magadeti tutegera ripotira shukari na orito na nandi tutegera kiotheke siasa Meru ni bwega sana unbito akabwe mudharimi kuma kerini kirwe non tuko twede nyombe nteto number 1 katetneka Meru. Thank you very much ingwendere ntuko injega inyaro yuto kidira tugetegera elections ya Tanzania ninoroba kaidira bagi kuma kere iroiba kodibia 29th of October indi ado ibagi siasa na teterekio tokyo mtu bakuwa wadhani boreku ni bwankundie nkome bwake mbavu kana bwake mbaru inkwendere ntuko injega.